Manipur gi amata ngairaba khwaidagi chauraba kumhai Manipur Sangai Festival ngasidagi houna Manipur gi Chief Minister N.Biren Singh na chief guest oiduna Moirang Khunou da leiba Sangai Ethnic Park ta ngasi houdokhre. Department of Tourism na mapung oiba thodang loduna houdokhliba festival asi ngasidagi horaga numit tarani chupna Manipur gi tongan ba mafam tara humdoida makhal mathel gi thorom kayaga loinana pangthokadore. ngasi gi thorom aduda Chief Minister N.Biren Singh na haikibada pangthokliba festival asi langbagi natraga kumai amagom pangthokpa nate masina Manipur da khundaminari ba furuk kayagi ichil inaw sing loinana Manipur gi mapandagi lakliba miyoi singbu Manipur amata oiba masak adu uhannaba amadi khangannaba pangthokpa festival amani haiki. थबा अमा तौरब तारगदि मधुगी आउटपुट से करी होएगदि मधु करीनो अखन मयामदा पीगदोरिबा कानबसे हाइबसे कोइ हाना होलगा खल्लगा कोइ थबक तोय सिगी इथनिक पार्क से सुमनगी इथनिक पार्क नते सिगी इथनिक पार्क से पांगथोइबा संगाई फेस्टिवल वारब सही अनि पैंडेमिक ना हाका लाउनरबा मिसी मिना मरुमा पांग कया इसा इशु कया काइनेरबा मतुंगदा पांगथोकपा अदुगुम्बा संगाई फेस्टिवल सिगी थीम अखोइना करी थम्मे फेस्टिवल ऑफ वननेस आई मनिंगी इथनिक हट्स मयाम सी दसलोबा कान इसादा तुजुंगबा मिट्टगी पी ताखेबा खंगौदे लैरिबा ट्राइब कुंथ्रानी थोइ हुमदोइसिना मागी ट्रेडिशनल ड्रेस सेलकांदा युम मचा हट सिंगी ममांग द लेपकांदा मोइना हराउजबदो बिलोंगिंगनेस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अखोइसे मसिगी लेबाक सिगी स्टेट सिगी पार्ट अमनि को गा हाइबगी मखोइदा सिदा लेहौरिबा मयामसिना मागी ट्रुप तु तोरकांदा जगोइ सारगा लाई खोरमगा मद खलौरिबो वखलदो दैट इज द मिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट.